Umuthi tukumulika mathogora ma indo thiini wa thoko nene ya Nanyuki Town kaunti-ini ya Laikipia na thoko ya Asian Quarter kaunti-ini ya Nyeri. Tukujiriria thoko-ini nene ya Nanyuki Town kaunti-ini ya Laikipia kuria waru irebe nene cirendio ciringi 800, irebe nini cikendio ciringi 500, karati kilo imwe cirendio ciringi 40, nyanya kilo cikendio ciringi 120, gitunguru grade 1 gikendio ciringi 120, grade 2 gikendio ciringi 60, ngoro nene ya irigo irendio ciringi 700, ngoro nini ikendio ciringi 500, kabici irendio gatati ga ciringi 30 na ciringi 40, nacio nduma ithatu cikendio ciringi 100. Thoko-ini ya Asian Quarter kaunti-ini ya Nyeri nyanya cirendio gatati ga ciringi 50 na ciringi 60 kilo imwe, gitunguru kilo gikendio ciringi 150, karati cikendio ciringi 50 he kilo, minji kilo imwe cirendio ciringi 100, waru bucket cikendio ciringi 650, nyeni muthemba wa spinach cikendio gatati ga ciringi 25 na ciringi 40 he kilo, nyeni muthemba wa thukuma kilo imwe cirendio gatati ga ciringi 25 na ciringi 40, kabici imwe ikendio ciringi 80, hoho cirendio ciringi 100, mbembe ithatu njua cikendio ciringi 60, mboco kilo cirendio ciringi 150, mucere wa pishori kilo urendio ciringi 170, nacio njahi cikendio ciringi 150 he kilo. Ni muthia wa mathogora ndunyu-ini na ni njitagwo Weru wa Mwangi.